don't agree Impact News ni Raj Nongthombam Manung Hutna Saturday Night Show da mayam mutar mok chori ngasigi Saturday Night Show sigi bigiduri ba guest asi chahi sigi khwaidagi Manipur gi oina masak phajabi aduga masak phajaba magi wakhal ba aduga intelligent oibagi damakta title pikraba maroina Manipur gi oiba title Miss Manipur 2017 gi title phangkrabi adugumba misak amakan habatare. So ladies and gentlemen, boys and girls, please put it together. Miss Manipur 2017, Strela Thounaojam, Strela Thounaojam. Welcome to Manung Saturday Night Show. The Strela Thounaojam title phang Impact News ki maikai degi theng up su theng na handaki December ki tarik 13 tani phangri se adu bokoi marak seda unabagi tanja phangdabadi ngasi di phangjare madra ngasi si oina Impact News ki maikai degi many congratulations to you. Thank you. Ado Strela handaki title phang basida soidan de haraw rangone hetare ko Manipur gi Miss Manipur title phang ba se amna chokthok chani ngai ni adu bu kari haining is khoi Miss Manipur gi title se phang ba matung sida hetare adraga phang matung sida lakpa change haigadra wakhanda kari huji kari wakhan je kai le hetare hujik se change haigadra ahan badadi Miss Manipur gi crown se phangninge ai Miss Manipur jam phangninge kholen main to changsan givane audition yaubode hona grooming matam adagi even sum ken tawra kanda last main event to lai adu phangagan madung dadi am lairamdre yam luram hadi enroll to budi registration to budagi na kogi title main event pause se yam luba sum ningsingaga yam like ki boiningaga ko ando yam luraga lerame aduga hajik loira kan sidasu lakadoriba kaino mayam se khallura kan da kitang kijabadi phawe wa khan support ka degi family ki support mayanga punna ta chalagadi ai hena mai pakani assignment hai se ai nahan Miss Manipur loiba numit tagi yumda phajana numit ama leiba numit yauraktri hai tare adum kaino ma मैम से कोई ऑडियंस ने हम तो तार मरो टेक्निकल प्रॉब्लम खरा ले माने ब्रेक हान लो गया मरो इन ऑडियो की प्रॉब्लम ले बदगी ब्रेक हम तंग लो है तर मैं हमना वारो भी दे कोई स्ट्रेट लागा सानई वारी से मरो वारी होई नी ऑडियो हम तो सत तार गदी अब ने सानई वारी से कोई माइम एक्टिंग की टाइप ते लागतो नी कोन दा दबी ओके नसा हंजगी से कोई स्ट्रेट लाना हाई की बसी टाइटल से फंग मतुंग दा असाइनमेंट खरा लई है खितंग हाई भी करी असाइनमेंट नो कई लेगे assignment hai gadra adum kaino event kum bato bakan da sudum hapetang wangang bani khangde dagi Miss Manipur gi matang da de Miss Manipur tara akan da akhoi gi icham na title lama phangaga leikhi banate Miss Manipur se de yamna chawba prestigious oiba ya responsibility yam wang ba kaino moi bani na hoi an mai na kitang chin ba hai gadra okay kara chil le hai tare ka makhan gi Hazaru do bahai tare expect to do ne ba aduna aingon da di am challenging oina di tho e duisu adum nungdiam nungai hai ta okay nungdiam nungai challenging oi habani Miss Manipur ki title phang ya tu min lebe adam ni na thabak mayam makhan han khalu da mayam su to duri habani okay ya ado da suk makha ta na wari sana jage adu da la pinga da huji yengbiri bo audience mayam na koi khangning du si Strela si karam imu da gi hor khibano karam lekai di hor khibano karai da mahima sing tammi ba kamai to rizano kitang hai tare na brief bio matang isagi haibi hai ta hai ai family ki matang dan hausara ge ai se akhoi baba na magi ming na Thounaojam na tan luwang kawe aduga line na chan bade adum ai sidum hai adum introduction to bakanda line na chan biduna ai gi di ima se ani bibirame okay adu ahan ba imana Thounaojam Asalata Devi aduga anisu ba imana Thounaojam Banita Devi akhoi ichinau se dum yame hadi cousin ke ka mayam punjal laga yam khle ado aigi pokmina ba hai gadra ado akhoi mari su aina ahum subi ne ba aduga nupi nga tara nupa kya nupa khai makok ta ama yaure aduga makha tarak pa nupi nga ta nupi hum ne adu da nupi nupa na khoi anoi du ne ba ahum subi si hai tare ne ko Strela no du ne okay adu khoi ge mahi masing di kari to biri ai se mina bude he kanom chalu ba kana chichi he kok salak pagumba adagi ko na sum hangnara kanda budi ai noi na chichi thom magumba yam yawe ai hazik 11 class atami aduga side by side modeling class unique model management hena Manipur gi oina Leo Lesang themna kaino toba institute ama lay aduda modeling course di loisalle adubu
adum family oina semgat pai tap ta anau balak pasing so aina mateng panga ga dum takpa mangna trasu help to ba hai tare adumaina maina lairi okay yam phaba thabak ne hai tare like tamna ki professional career ama oinari ba roga manipur da su oi khalali ba lamma da hujikti hauna training hai ga the apprenticeship to wo ba yam phaba thabak ne tare okay adubo hujik miss manipur ki title se ngasai yaur matung da yam process yam lurum me hare adubo hujikti ultimately koi line su chan bi badi hai tare miss manipur title su pange adubo koi miss manipur ga yaur ge ga na sum bagi field da lage koi beauty contest pageant sing da yaug ge bi wakalon se asi karmaina laki handa kisan ahan boina participate tawrage masidi ge horage na hogi jala mamang laga su atop pageant sing na traga koi modeling gi course yaw habni na khara dum mari lena khara torom do male suddenly laki bra kyam koi rekamai to kitang habi I se pi ingai hai tare class 4 5 adai da child model loina leire okay class 4 5 tagi aduga marama mu senior model ju muk chingya da ba le sabi ju chingya da ba adai di muk child model ju muk chingya da ba adigi class 7 8 le pura ka 9 dagi muk join torok pane 9 dagi dum ai hore manipur da source ma'am thokre the international brand ida motors kan adugi photo shoots tawdana mapan gi adagi gane fashion week they trust me gi adum phanam dum yaw di khara di yaw yang di natra ju koi national gi keno ma'am se adu duga pageant ki oina hai tare adu di ai 2015 gi kaino da orange queen okay orange queen 15 gi sida Tamenglong da tawda adu da han boina yawe adu ga adu da gisu anamba na aina ai biggest achievement ha you hai tarakadi ai adu yaw khibado hai although ai crown di phangi de top 10 budi challe soidana adu top 5 so soidana budi chanchale adu crown ju phangde dagi subtitle ju mata phangakte duiso adu gi da yawrubadu na exposure amadi experience mayam phangala adu yawrubadu dagi Serlio ju khangnare ai gi friends mayam ju khangnare aduna adu maina dum hai di hai adu matung dai contest mayam thokare failure na de number oini tara thokpa kanda ani ngamakpa adagi di manga thokpa kanda amakha kadum lorokpa adu maina ngaktane aduna ai gi lives aina dum mingon da haiba kanda su success haibse di fail oire haina lepkhibado adagi ama phangaga lepkhibado natte adum fail oire sadum changsin da adune haina dum haye okay yam phaja wakaloni success haibasi fail oraga lepphokpado na taba sum changsin budune ba success ai adubo anga saisu huji panbiri akoi gi pageant se phanam yaure mai pahaudragasu adubo top 10 top 5 ka dum challi ba adubo akoi gi makha tana yawning bagi kick se ngasai gi success haibasi lepphokpado na taba adum fail oraga su mathang chathaba changsin mangam bagi wakalon leibajine hain takpiri adubo sigi kick hai tare ne makha tana amko yawgi da hum yawgi bathing yawgi na ai mamang dai pageant phangaudragasu makha tana yawgi haibagi ai ngonda inspiration motivation um laise sidi kari ne oi ai top 5 ka chalak budno oibra na ta 10 top 10 ka yor budno oibra kari ne di inspiration je uhali confidence hai tare kaino ai isagi oina ne kai haidono top 10 challe top 5 challe ngam hogdre dana ngam hogdo no me numini je solo khrani ba aduga numini se hakta mangaga kamnung da thunglo jala leirani ba ai je kain tawrabani as ngam hogdre ko kaina adai thonga je gam gang do thoklani ba mathang jum yaw lare adu maina kamaino khangda ba adu mathanda hekta adum yawning badum poklak pa kaigino hai dara gadi ai ngamni da kaina khalak pado mathang amu try tar loire adagi even Sunsilk Mega Miss Northeast ai 2016 da try tawe ado Miss Hospitality phanga lai ado 2016 da hale ai kappa ga Guwahati da to bado aduga 2017 yaure adu kanda ai yauzara roige na leiram ba ado ko na de sum as option lage da ai kanang khangni ai handakti ha hena su prepare tawre ai keno su pabasu hengat le gaina ga sum khallaga yaukre adu kanda first runner up adum phangai adu mind to bani na sum adu kanda gi na learn to hen ba hai tare exposure agi experiences sum tam sum lak bagi confidence sum lak bai tare adu makha ta na yaur ge lak na adu handaki Miss Manipur 2017 se sida yaw bai sidi isana dum sisu decision lo khibrana traka kana nom na hairak pa imana bana tra family member na yausel ne sim zu ga en haibrak mai to gi handaki sida adugi aseng wa da mai sage ahama da dei se yaw ringen le me ba skatalle da kire da handakti kaina ga hape ka lai tho da ba akhoi mama na
magi dream hai tare mai macha se nongmam di akhoi gi Manipur gi miyam na sakhang ba mi mo ohenningi kaina dum khanjaba thaina pe akhoi pik trooping inde dum haibi ba to adu da adagi de akhoi family sing hai tare no moina yaksalu ne hai ba adu da ai ja ham ba di yauroi da na leram me to ko na sum moi gi wa se taraga adagi di mo ai su ai isa gi su passion ama leiri banina yaura ge da na kan da yau ge bane okay यार फैमिली ने हम सपोर्ट तो किया है तारे यार उनका इसी ओके अदो फैमिली सिदा कोई मॉडलिंग के लाइन मत नत्रगसु फिल्म के लाइन बो एरो नत्रग एनी आर्टिस्टिक लाइन म्यूजिक लेरी डांस लेरी तो आतो अनबा आर्ट के लम सिदा इमा पापु एरो इचलन और कना कना दी लेबी कमाई तो आर्ट के लम द कना नहीं तब आर्ट के लम द दे खोई मुंग आई थन द होई दोनी कमाई नो खंग दे आई थन द अदो सिगी लम सिदा संग अंगा रे चाइल्ड मॉडल सु ओरे हरे को क्लास 4 5 तगी 4 तगी को 4 day अदो am ping ai dagi si modeling da sanga ke child model orge hai si di isa thom da khalak pran raga imana baba na sin yahon gi baja lak mai to buran du adu kan gi se wari amma muk lai hai tar ai pi ngai gi childhood kaino hai tar class 3 4 5 se ai homeschool tore school chat pa phangakte hai bidi 3 4 5 se yeah kai gi no hai raga I was depressed I depression na re adu kan du da aduga kai haidon epilepsy hai gadra khuchi chingjallaga pai ngamdabi seizure tawrakpa anxiety gum balaira kanda adu dagi kitang nungai tawa kaino oi katra ai period ama oi katra khangde school da over pressure gumba adu leiba simbai matang da so ai kitang nungai jada bhai tare haidi child friendly oi environment ta angang sing se hena education changsan lagadi haina su khanje ai wakhanda aduga aingonda thengna rakhibanina aduga adu kan da ai je khangde ai isana ai je bully tawre ko hai je khangdaba adu khangdi khange haidi yam lale ai je adi school chatla kan da wari je kai gino adagi moi imanabi sing hai katra ai gi friend circle sing na sumai tawri je kai gino hai bado adu di khangba nung ai isa je nungai je de hai badi khangba adu bully tawri ne hai badi khangdaba da bully to hai se mayam na lakna ba khotpa oidura lakna ba khotpa ya ai gi khud ki problem adagi adu hora kan budi adu kan kitang ya adu mamang haigadra adu mak phangdri kan sidana muk wari macha ma liza horage akoi gi keno se school gi oina pressure haigadra koi book se porakta taraga di dum parent amma mapan da lepa pi bangang sida class adu kan class 2 ka ngari adu kan du da hajikai imanabi haigadra ani se ai na mayai da phama moi bani matai ga phame ko moi bani the best friend oi ba adu da amagi textbook se social science ki I was born singi adu yarak ta ba summer matam da ne adu ga sky ga yam phazai atia ga se degi keno ga se lechin ga se ma phone ga tar yam phazai ba adu kan da man ai gi textbook se huran ba makti haira roi ke to lokthoga aina washroom chaling et lokthoga ma porak ta bazane aduda ma su lepani na ki bana ai se lokthoga ma gi on sizinaraga ai sina yaugdre haina kaino ta khoi oza da hairaga ai se 30 times sona kan right ta khuba 30 times left ta okay scale na duster na scale na scale na so aduga mapanda muglepe whole period hai tare so changa akan da di muk man hai ko Strela nangi boy aina wai bane nang pithok pi ba budi pithok pi re adu kan da angang oi bera kaino aigi only dream hai gatra matam du da just friends am pam ba do as ai je friend am lai da diko kaina khanja ba do aduna man Strela sto aina wai bane hai ba ata aina no aga ai je how bangam dre kaino de akhoi tinna bane na wai bane hai mana adu da aina noga oh mathang yarok tra dum hairo kai adu maina tau ki badu da kai haidu no aina di khangdaba adu maina khara story gum balai ki bai tare adu dagi depression hora aga adu maina seizure toro ai tha chahi ahum se school attend to bangam khide do moi mina ka chatba school ka chatba gan yam chaning bagum ba maina khara di lai ki ai tare adu dagi sum kaino se ngasai gi kaino to modeling gi child modeling wen lak pase
ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯗꯥꯟꯁꯇ ꯆꯪꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥ ꯍꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯀꯩꯅ ꯐꯅꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯤꯔꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠꯁꯦ ꯐꯪꯉꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯗꯥꯟꯁ ꯆꯪꯉꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯟꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯟꯁꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯝꯃꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯀꯥꯗꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯁꯥꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯡꯃꯟꯗꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯅ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯗꯥꯟꯁ ꯇꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯧꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯗꯦꯂꯤꯡꯒꯤꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇꯣ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯁꯟꯈꯤꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯏꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯉꯥꯛꯇꯪꯗꯨꯗ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯐꯪꯕꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯇꯧꯔꯦ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯐꯪꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯆꯪꯈꯤꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯝ ꯁ꯭ꯀꯨꯂꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯆꯍꯤ 3 ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯩꯈꯥ ꯊꯥꯕꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯛꯄ ꯇꯝꯕꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯃꯃꯥ ꯍꯣꯏ ꯆꯤꯆꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯕꯤꯠ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯁꯦꯜꯐ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯍꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯖꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯅ ꯑꯗꯨꯈꯛꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯅꯠꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯥꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯏꯁꯥꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪꯁꯨ ꯂꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯁꯟ ꯑꯅꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯒꯤꯗ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟꯠ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯤꯍꯟꯕ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯗ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯤꯍꯟꯕꯒꯦ ꯈꯪꯍꯟꯕꯒꯦ ꯂꯩꯅꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯗꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯗꯅꯕꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯕ ꯈꯛꯇꯅ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯈꯛꯇꯅ ꯑꯦꯅꯐ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯦꯜꯐ ꯄ꯭रिꯄꯦꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯂꯥ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯃꯤꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ 2017 ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ आर्ट के लमते इंटरेस्टिंग खा गए हाइदी ngасai jawai saba tamubadagi adugi feel sid lai adugi modeling yaure adubu modeling sida changage habagi haigadra asum child model yaw targa su modeling gi lam sida changage natraga beauty pageant ka su contest sida saruk yage kan khan base sidi ekhoi miss world adigi miss universe to aton title myam lai india gi su leri miss india ga adu mayam si yengaga madudagi inspiration ga lakib jala isa gi na favorite ke haitare adumba कहते टाइटल विनर गुम्बा का लेबर करी है टाइटल विनर ओइना दे आई पर्सनालिटी विनर लेते फेवरेट ओइना दे लाइजद्रे द मॉडलिंग द दी लाइए मॉडलिंग दा कामिल देल ओरिफाइस मासे 85 इयर्स सुरे मागी ख्वाइदगी हलो रबी मॉडल ने अदुबु मा मुक कई हाइदुनो हॉटेस्ट ओइबदे ngasiba लाइट्री हाइ तारे अदुना मांगोंदगी तमजबा याबा हाइगद्रा मागी वारी दु आई kitang similar oiba haidi my childhood ta kitang warakpa gumba mine leibadda mana yamna in world gi oina oldest model haina ming su phangedana mine leibani na someday mangonda gi inspiration lauraga ai ju honaba lepta taragadi nongma madi soidana mai pakpa yai ko haina kalaga hoi mana inspiration ne hai jaba tare okay inspiration su leiri habani adu ba khoi gi sigi lam se koi modeling gi lam सिदी कितांग खोगी ग्लैमर एंड कहता रहे स्टाइल की लम है तारे ना ग्लैमर यम जाऊबा अदगी स्टाइल यम लेबा फैशन का जम फॉलो तो वो कोई दूनी अदुना इसागे दमुक्ता दी ग्लैमर है तारे फैशनेबल ओइबा अदगी सुमाइना स्टाइल आइकन ओइबा है कतरा स्टाइलाइज ओइबगी लाइफस्टाइल से हाउ इंपॉर्टेंट ग्लैमर एंड स्टाइल इज टू स्टाइल है तारे स्टाइल आगे दमुक्ता दी ग्लैमर की थबक नत्रगा ग्लैमर है तारे ग्लैमर से मग नत्रगा कोई स्टाइल से मग स्टाइल आगे दमुक्ता नत्रगा फैशन से मग कराई होवा मरु ओइ कमाई लोगी fashion akoina sum tamjaba kan ko fashion habes akoi gi lifestyle ne adagi style hajan akoi manung dagi isagi yaujarak pod ai je kitang masagi oina man nupa gi tap kitang taweba ai di skirt set pa gumba dumba kya hina jade khangau se adumba sina isai style ne ado almaina leibani na ai isagi oina di नुंगतीगी बाजार चटपदसु केबा अदगी अखोइगी ग्रूमिंग अम लेना केबा अदुम बदे क्या तौजदे हाय दारे आई अदुना मयामना सु दुम हाइपेक का जुंगांगे स्ट्रेला नो ख केबा तमुने काइना अदुम इचम समना दुम चटपना पामजबदो बट देन पर्सनल हाइजीन दी यामना
kayno tawba mathau tai haina khanjai haidi mai kedrasu isana lagadi dum mi se kainom dorju smart adum man oiba man bane aduna glamour ne hairaga nungti gi gown set laga layo haibati natte ado karam kanda karam matamda adagi mapa chana chana season haiba dress amakak leibana dress ani khak leibuda nana selaga karam matamna si karam matam chanai habado khang ga chat matam chana aduna hena isa define tawbra haina khanji okay timing chan chan tawbi ba habani samna ado sumba sigi wakhalon mayam se glamour gi bero fashion style gi bero sumba koi gi sigi glamour gi world se haitare mathau tari mayam si masigi lesson mayam se sum ngasagi koi gi photo shoot mayam ama national Manipur gi thaki to atwan masum yaruba pageant yaruba sidagi lakpra natraga to anaga ju study ga se tobra lesson me am se kai di phang kesin yam sum atopa mina ubada di khoi rem ta thoga ba chaluraga post amani kauram maga dum halaga changhiba yam line uba kain to bai hairaga di khoi book se sarungti thaba male nungdang chupaga parli thokpa gum to adagi adu khakna su loiba nate practical gi mu practical yum da practice kari to practice adagi di lepa se koi khongup se 5-6 inches tong doine ba si tong ba se si sung yaw dana tonge haina khalaga lepa heiga tawbane kain leiba adu tong ge khalaga adai di sumai kaino ga se koktaga books mari gumba hapaga lepa leiba gumba thak thak ne ga yam waba di waba adui taraga so adu dagi lakpa impact di haidi stage di kem ki bidre maina ga leikiba maina training to taraga di adu sai training yaw habado adu dagi su yam change lakpra adu training yaw dringa de su sumba se dum khaga knowledge leiba horobra ahan badadi chatpa khatang khangam hai pi bani na child model oi bani na theory kan leiba khoi ge adu adagi theory je tam doi se even party da kamaina khoi gi wine ro thaktana thakpa malaga leiba si bau tame dining table kamai chak chani ga kamai chak chani gumba dai table manners loina mak tame personality develop to base ai wakhan te adu dagi class yaru badagi ne haininge hoi child model oi kan dadi du daka kya laita bani na tamakte adu chawraga hai class 9 aina haibado adai class yaw khibane haibado 2015 da adu dagi tama adu ai pa ba khotpadi loisan khre adu bu change hai katra akhoi gi ram set chaluraga head ramp mid ramp quarter ramp adagi base ramp stage ta zu upper level stage lower level stage ka yam leiba stage sidang da makhal tara tare thokpa yai ba haidi mati am chatpado khoina adu da adai nang adu lepa kain maming cha lang thoraka doine ba adu khoi lepcha doine ba amaina aruba thaba ama leibani na adagi adu khangna loi khraba sunataba haidi change yam lae ba thaina mid turn haina ram bodo hojik mid ramp ka hairak pugumba amai leimani na no basing si su mu no na pakhat pa adai thaina gi du ju paraga laiba maina lei haidi yam live oi te ba khara dum lui yam lai mayam na di yeng matam da catwalk ka lak pasi mayam yam lai na una bado adu bung kyam luge makhal kyam lege krai le ko dage maming amu palak pada ina krai de salu gudano krai de le ko na habagi court ki type ta formula ki type ta lei ne mayam type ta loi lei ba aduna pangcha ta chatparate khoi mayam na khana ri ba kai na ma chali sibo asi bu dai live ne khali du yam na lan ba wapam amne hatare madu unlearn to mathak tare habagi pakhum hai tare mayam singa si Strela na thambire brem ta logi je to makhata na Strela wari sana je ko break ti am thonjra ke impact ni swimming ta andro Welcome back. Adong ningber pasi Manung Hutna Saturday night show ni adong asigi showstopper na chahi sigi 2017 gi Miss Manipur Strela Thounaojam ni Strela Thounaojam si maru oi haitare ngasigi edition asigi tam maru bugi maram se number 1 you are Miss Manipur number 2 Strela se khoi impact tv gi su anchor presenter na haitare maram se maru aduna Strela na handak Miss Manipur ta gi disam gi ta tu kino miss haitare ne Strela na hek title phangbaga khoi impact news ta impact tv ta mayam haije kaino Impact TV na Miss Manipur lore hai ayam harawe ado Strela na sumaina haide koi haide sigi journey sida Strela gi journey sida haitare koi Impact TV ki program koi chai tha amada second Friday and fourth Friday ho mari raksu Friday da sandoi mama mi ma pau program se sida entertainment program ne haitare sigi hosting to bugi opportunity se kamai la khibano audition ga su to gi malai happening sing budai tare kamai ta wi ta ahamada akhoi keno datenjing ai ko host se okay maga mana pau pibire haitare
aiju yam ngang ba sak ba kho pa jam pam sa ba de haidi mu haita ba pepa de ngang ma adagi maga ko hana degi dum tinarak ba pet man fit matam da aina akoi sir na grooming to ba aina assist to ba chat pa mana contestant ne yarom ba tare ada moi tak pa da aina mateng khra ka pang kho to dai dum tinakre aduga adui matung da gyanan mana maga akoi ge dum pun mine ba ada da tommi hai tare akoi impact ki da tommi ga taraga moi se wari hapet sana ba jane aduga da akoi nong ama impact sum koi thorak pa tenjing ne ai ne da gyanan ne aduga da tommi ga hapet wari sana re aduga Saturday amada la o hare Saturday ma dara hare aduga akoi je o mathang Saturday chatlase Saturday ningsingi adu chatlase na chatle lae adu audition ne haina kaba episode 1 do mayam judum ningsing ngani yam tingi bane adu da trial shot haigadra amaina sum to khiba da adum hap khraba audition da dum hap khraba audition ki clipping se sina final oina episode same ki bane episode amma adum first episode Strela na yam tigi hai se first episode sina koi milestone hai tare huji boki oina su one of the best episodes of Mami Pau jadum oi grip ne tare super hit hai tare ne first day dum okay maina laki bane journey se okay adu de koi Miss Manipur sisu yam chawpa title amne du Miss Manipur lakne da Mami type gi hai tare ne go Mami Mapau Mami Pau gi keno se stage sama lak pache sina kai tare isagi life ta career ta karam makhal gi change ma lain khan bi ki akhoi gi miss thok pa hai se chatlaga kaba chatlaga adagi sak phajaraga phajana keraga dress phajaba selaga adu khak natte haine khale personality aduga khoi gi voice and accent training hai gata si yaw da taragadi mi ma'am audience ma'am leido capture to haita ba taragadi even judge capture to haita taragadi marks yam wana phangeba aduna even ai introduction da su confident leiba haiba se isagi voice adai modulation sanaba khotpa adum mayam do koi sida impact da training ape to khrabani na adum khara ju ki dreba mic to paiba ganda aduna yam thina chawba kaino part ama Miss Manipur ji da lawi ki haidare ai impact win yam chaw role am haidare yam chaw role am sagi koi Mami Pau gi episode mayam se practice amo oi gra tare practice amo oi gra okay adubu hujik mayam se mathang ni life su tongan basu makhal gi opportunities and breaks mayam lakin hai tare ko adubu ultimately life ta hujik su class 11 su tambiri hai bani na ultimate goal hai tar life ta kari to ge na ta kari oige kari karma profession change khan bana ta sigi modeling gi career sida sigi life sida adum change khan bana karma aim gen objective lai ai gi hobby hai gatra hobby introduction to kan koi hobby hap kan ne dam hai ai se song writing poem writing adagi story writing yam pame haina adum hai ado aina iba horok pa se English te ibane class KG ka ba kan da wari tadet loi khre iba KG karak pada wari tadet ilu saireng na to ba saireng na class 2 karak pada saireng tara mathoi hojik kuntra hena lay ai saireng English ta ngakta adagi isai ju phane am dum lei khre ta isai na isai na mu Manipuri da hapet oye adu mind to bani na ai se writer am so oininge aduga ceramic designing aina class 3 karak pa kan dagi tasengna saba khop uba udra kasu Google da tumina khoi ba phone gu hura la he yeng ba kumba hajikti khara isai phone ga laser mina mu genga ga adui maram da yamna khangjaning ba ana adagi loina na modeling ji jo ai ping da yam pamjarak pani na ai gi sum wakhan hai tare aina khoi pamjaba se first up modeling second da ceramic designing aduga third da writing ne ado kaino sum motivational speaker sing haiba kanda nangna khwai pamjaba pot sina second da thammo aduga nangna second da pama pot sina first da to haina haibani na aigi main objective haiga aigi main aim se ceramic designer oina professionally learning side by side ai modeling ga writing ga writer ga oining okay adu sai writing gi su takpiri ko writing phabai se adu su yaping ai dagi class KG2 the wari taret i khaya ba
short story ni ko wari macha hai tare ne wari macha aju English na ta hojik pudi asang bangak te ire hojik ta sang bere matam tu macha macha irame macha irame ari mo sairing mayam ma su English ti thoi ni aduna class 2 da ya ping adi igre ba adu yam ping ai da sigi English ki knowledge hai tare ne kamaina lakhri jana masi adum kamai tu janu sini da hai asa bo bijab da koi English English tola aisu kai khang khidre haidi aduganda cinema ga yam yengi dana adu do koi English ki Barbie gum bas yam yengzare bai pingai dege adu do na aina English am ai English class nga sibau lodri adu taraga so aina ngang base accent oiro dagi kaino words oiro dum kitang akoi imung da seasonary bidu de tongan ba aduna akoi ba khoi na so nang kai de laura in English kai de hura la ino na hai pe ka susum nok be kai boy hange ba aduna kai de kino di makti khangjar re to ai gi wa khanda akoi mama na sum hai ba de sum gifted ni kai na ga sum hai ba ai na i bagi kaino se adu maina ne hening adu ai no jik phakale yang kan da grammatical mistake ti wa adu agang ori yam KG2 class 2 have sit yam agang ori hai tare koi di adu matham du da English ta sairing i badila na koi e bo khangri hai ta adai kan na i khiba matang code sai tare ko sum i ba thaina akoi gi mamang se ground cho bam le football yam sane ben pam sam mama adda football yenge da pam sa yenge na kaino de khangdre class 2 ka basida aduga football sana ma sum uraga ina sum moi mayam se khara na ngau yawi khara masak phajaw ya khara na thi basu yawi mayam pulap sana yam harau mina bado adu kan da ina i gi ba code sai ga if humans were footballs then black and white would have made a great team haibadi ma kaino sina football jina mi oira mata ga football hai da black and white ka chatmi ne da chama na machu do yaw aduna mi oi base su machu ki yenga ga discriminate tor moi ko kaina mai hai pet wakan khallaga adu so class 2 da class 2 hai ga atu male one loiselak badadi oi bane do 2 hanadi aina sum iram bado class 2 kai adu di Strela gi man hai soi sum duine polai bitok jom yaw da di yaro koi di class 3 gar bok ta abc khangdri hai 3 hai tare class 2 da mi dum ko jaba literacy की आखिर कहता है literature के level दाम थी न वांग मखल की football दा न्यू भी के life जी simulate और एक रवने है तारे को इमान हाइड छोई चुम दुइने मसाई भी तो चुम जाओ दुइने okay अदुगा इसा की career की life की कहना सुताक भी रिसी सी होएगी है ceramic designer सु objective point था मैं अदुगा modeling as well as writing सु अदुम continue तो मुपाम है बनी याम फसब वाकल होनी तो मखा चतरक पसी देखो ये मनु हुना सेरेन नाइट शो की याम मरोई बसर को मा rapid fire round hai tare question khara tak 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 thu nang jalake rapidly yaringe rapidly dong khumna hona view matam lobe aba matang yar matam lobe ku sugai de ko ki re ira le question ma sam cham cham nga tani aduga Strela ga su adum mari le na question sing hoituni ko kara mari le ndo ga sum jaw ko ni atu for the sake of entertainment fun hai tare ta ekdom khumdok pi hai tare okay rapid fire round with Strela Thounaojam Miss Manipur 2017 first question Strela gi maram da hoji bhau da miyam na khangam hoena khan ba adu hujiki ngase gi interview se su haidok tri bai tan karam ta na khangdri khan ba wafam ahum khan thambiu Strela gi man hai gre loina adu huji ko khangam moen khan ba khangam moen khan ba ko address su khangdri address su khangdri ai uripok bajaspati laikai de gi ne okay bajaspati laikai de ama adagi ani subatana ai je isai sak yam pamje okay sak jam dam khale adu bathroom singer da lotion ba aduga third ta haigadra third ta na sagu mayam pamje adana aigi tofu haina aigi yam lun to aigi hodong macha man le amaina okay sayam pamje sayam nungsi ba nungsi pa pa ma ba sa ba ba boi khala mani okay otherwise koi non veg dum chai ko chicken de hen cha de very good okay yam mane ta aju chicken den cha de ta chicken and fish okay second question Strela bu describe to ba tare ko describe to ba Strela ji kana non describe to ba English ki wahi ahum khatang khangat pi ga tar ga di karma wahi ahum na Strela bu khwai de phajana describe to win khan bi firstly optimistic yam positive vibe bes yam dakar ta na khanje the next kind because kindness is a word that the deaf can hear and a blind can see aduga third confident okay kai gino hai taraga de ngasi su traditional dress leizada ba oiraga su dum I'm confidently sitting here and hiding very good okay ahum zaba question chance malaga
Okay, yam smart and intelligent eng sai jai tani no phajab khata nate smart and intelligence ki mathok yam tai madu mag loi yaure hai tare adigi iman hai ba pithok se bam yaure. Okay, number 3 question number 3 hai rapid fire gi life ki motto se kena principal belief life ki principal motto se kai hoy Strela gi again aina izabane sisu aina izaraga ken tawba life is like an incomplete drawing. Incomplete drawing. We have to keep drawing and keep drawing even though there are ups and downs. Koi mistake torok payai naton yek pada soy gi payai do muthatlak amuka yega haidi amuka try tabu the failure phangaso so that one day we get a perfect picture. Repeat ni na kala thusan ge taw gifted hai iman hai sume gifted. Okay, question number 4 chahi mangai matung asi degi chahi mangai matung da Strela si kari ga di tawdong maling sai gi objective hum du da yam nak na leram dong mambrak kamai yeng bi after 5 years asi degi 5 years ki matung da 5 years ki matung da 12 toy da ni degi chahi mama oh ai khange ceramic designer oiraga side by side writer oiraga then modeling lines da ai Miss India gumma su try tawninge ado Manipur se tarakta bhai badu de ai so da dum khusinna jage do represent tawre hai bagi ming do adu matang ka loina okay represent tawba khatana tana tarakpa su waisinu hai bagi wish hai tara hujik de hona pithor hai tara okay mathangi question si hujik social media gi matam ni hai tara ko ton ba social media platform mayam lai mayam si marung da khwai de gi pamjaba personal favorite social media platform je kai hobi Facebook oiga do male kai hoi Facebook ta kaino mayam ama budi thoi ko crime haigadra natraga phattaba haigadra ai gi meram da su mayam dum thoi adu oi taraga su ai wakhanda Facebook sina anam mana ai Miss Manipur gi kaino phang pasida su ai gi Facebook friend mayam gi support yaudra taraga di ai ngasi sumaina leiba se phangamoi amaina khanje moi gi support moi gi love congratulations tang hairak pa da ai na yam nungai jabado adu mayam ama haibi ra ai dai mayam ama su kain to bi rai comment to bi rai aduna mayam da mukka haining ba se Facebook se phajana chumna sizinaraga di yamna phabo igani do lana sizinaraga buti tum kitang phajana sizinaraga di khoi Miss Manipur ko oya hai ji example hai okay Strela gi strength se kai ni pangal hai ga thauna je strength core strength se Strela gi kai kai oi bi ai gi strength hai taraga di akhoi gi family haining ai okay family na strength okay family gi support yam pathuk tab ni na okay mathang gi question si Miss Manipur haibo title se sigi why ani se thara lauthok matam da Strela gi kok ta lakpa ahan ba image se kai oi ahan ba image se Miss Manipur he hai baga kari uvi kai hai do no stone guma mui kai na da lepaga haidi ai gi hana gi wakhan hai tare Miss Manipur si yaroga ai stepping stone oina si use toraga ai na pame ba Miss India ni khangde adum chatpa ngamba oi jage hai na ai na like khoramaga yaukibane aduna ai na si stone oini hai tare stepping stone milestone stepping stone do no ore hai tare Strela gi yam jo wafam nei mathang si koi gi कहता रहे कोई लाइफ से दा याम कहता रहे याम नोनिंग में थोक का से थोई दना कोई तो इन थोक पनी तो इन थोक तो समझाओ ये थोक की थोई है तारे अदो वो इसाना निंजिंग बता खाई के लेटेस्ट Strela दा थोक की खाई नोनिंग में थोक वो है तार गति करी होई खाई नोनिंग में थोक दो है तार गति Facebook दा इना थेंग नहीं है कोई मी खरना है तारे आई की फोटो मथा कर लगा Miss Manipur ने हरगा मखा दा इबतो मसक थी इबतो दे के शुम खंदे अगर न दे एज पसन के रे दी फजा थोक याब साने अदो Chinese male kain haiba gumba adagi di kaino ya Chinese mali naton na mi gum haiba gumba adu aina haining badi khoi je thaina aina sum kaino ga lairika pa bada khoi je China rom dai hape lak pagum adagi di mongoloids kangbu ni na kitang sumaina oi bra haina khale khoi ga seng ba sakse ado khoi ina yokhatli ne budi sum haiba do isai saktam se kauraga di khoi thainai leram ba saktam se kauraga di kitang nungai ta ba ni haraga naton na mi mu harai ba hoi aduna kitang nongning ba dai nungai jada ba self contradictory oi ba do na dei adu ma kitang phause adu mangai okay Miss Manipur su ere title nga tani adu bu life ta khoi super hero मैम ले मोइ पावर अमम लेदना को कनानो मिना कनानो पावर अमम ले अदु बु Strela gi super power अमगा फंगबगी तंजागा हाइदि लेतार गदि करम सुपर पावर गुम पाम्बी I से Superman की पाम तो Superman की मसाजु गन में पाई सु पाई बा अदो मागी stone नमा ले दे kryptonite है ब्रा अदुम बुद्धि पाम दे लोशन की बतो okay मथंग की सी
kitang logical loiba question ni hatare angka gi question ne adu icham chamani adu khangbiram basu ye nga se try tor je hata chidi quiz gum mane hatare ko sigi question je madi rapid fire natre rapid fire gi sarukti oidoni khogi lupa crore ma myam haini ko lupa crore ma sign je akoi check ta iba matam da crore ma da khoi zero je kaya yom dong mali thi dam ni na du de okay thi dam yam phajo pakum ni okay mathang gi se khoi kaino se Strela se brand amoram targeti jiksu brand ni miss Manipur amoram ni brand am khone tu isa gi brand se gi khoi punchline amaga create to ya ba hai tare ko khoi Pepsi gi di leji na nothing official about it can matamam dele rami or mai to dana every product ki masam sa gi punchline om le dana to mai na Strela gi su punchline amaga le ya targeti punchline se kari hoi bi ni अखोई की दुम ब्यूटी कॉन्टेस्ट कुंबा तारागा मैम ना सुम सीजन ना बहाय कर ब्यूटी विद पर्पस काइन लेतना अदुम बतो हेनिंग है ओके ब्यूटी विद पर्पस हरी मधुगी चनफम लेबा ब्यूटी दो हेनिंग है बनी मसक्ति फजरगा चनफम लेतब दोना तबको फजरगा चनफम लेबा काना बहाय तारा मैम त काना बपी ओके मथंग सी कोई चिंजांग मैम लै इछाना पामजब चिंजांग सु लेंग खै पामजब चिंजांग से हाइदी हिंजांग जे हाइतारे ने करी होबी कांगसोई गा इरोमबगा सिंगजुगा कांगौगा याम यामे दे याम करे ओके अदुबो लेरि हिंजांग मैम सि मनुंग दा स्ट्रेला गी पर्सनालिटी बु ख्वाइदगी फजना लोइनमक्ति ओइबदे यादेको याम क्लोजली नेक टू याम नगनना डिफाइन तो वे खंजब हिंजांग मखलम लखट पिउ हाइतारे करम हिंजांग ना स्ट्रेला बु ख्वाइदगी क्लोजली हाइदि ख्वाइ याम नगना हाइतारे नियरली डिफाइन तो वे एक्सप्लेन तो वे खनबी आइगी वखंतती इरोम्ब ओइदो माले कइगिनो हाय तरगदी इरोम्ब से खरा मतम ममदो मुक साइ मतम ममदो हाइदी आंगांगी ओरगा नमो मोरक साहंदे अमाइन तौदना आइसो मुक याम कना साउबा साउगनबगुम्बा दैदी करम मतम मम कांदना मुक खितंग इंगबा माइन सु यावे अदो इरोम्ब से मयामना सु लोइन मपम ने इवन प्रियंका चोपड़ा ना सु मागी इंटरव्यू दा आइदी इरोम्बा हायरगा दम पम नेदना ओके इरोम्ब ना ओइदो माले को मतम मतम युतमिना ओके अदुगा होजि फाउगी ओइना स्ट्रेला ना फंग बा हाइता मयाम पिरक गिफ्ट से खुदोल हाइतारे सि मनो तो ख्वाइदगी होजि फाउगी ओइबा काउंगम दब गिफ्ट अमा हाइतारे ख्वाइ मरु गिफ्ट करी ओइबी अमल अमले अखोइगे मिस मणिपुर से ग्रूमिंग मतम दो अदुगा सी वारेस आई कनामता दबुदि लिथोक चद्री ममादा नतना अदुगा दारोकी हाइना मानसु मागा चमिनबन हाइतारे अखोइगी अहान बनुमित सिदा नुपा अमलाय अहान नुमिनिनी से अखोइगी रोड कैंपेन चटप नुमित से अखोइ सर हेलीगी हेलिस बिस्ट्रो ममांग द अखोइ पुलप थेंगनेबा अदा आइजना हेडफोन अम हपचलगा इंगबनिना केदुदुना हन इसै तापसम पामजबगी इसै बेतारागा हापे कनिक्तना मपान दु लेप लेबा अदा नुपा मखगला अगने कैन तब अखोइ सरगी गाड़ी से फसे मपान दु खबमी व्हाइट कलर ने याम फसे याम चावरगा अदु दो माना सुम येंगा येंगा तब मा से खितंग होय हाइबुदि हाइरे खितंग एबनॉर्मल बुदि ओइबा अदु मा अदा नुपा मन अदाइ दे कैदैनो हंगबा कान मा से खंगगा चट खरेबा अदा इन अयुंग ता ओइरे आइजु चाकलामे दे मासु चाकलामम गनि खलगा आइगी बैग तगी आई इसिंग बोतल आई पुज कैन केक लुपा तरा पिबदो अदुसु बटर फ्लेवर गिनी ने ब्रिटानिया गिदो अदुगा इसिंग अमगा तरोगा मासे तानरे अखोइ दारोकी हन मागा तानमिनै दारोकी चौस लाव हारगा चटले आदा यौरे अदुगा हाइदी मादो कौरेबको दो मंगोंदा पीरे से अयुंगनि चाकलामनि चावहन आइना पीबा अदा माना लौरगा नोइ से कैगिनो हाइबा अखोइ म्याम लेबदो नुपी म्याम अदा आइना अखोइ मिस थोकपैने हनमाइन हाइबा आईएसटीबी दा थागदोइरा हाइ अदुम हाइरे अदा माना थादोइने आइना हाइबा को येंके हाइबा अदुम खितंग लोनदुबुदि खितंग फाउनदरे दुइ तारसो आइना ngamnabadum साजलगाबुदि अदुम फाउना थोखरे अदुगा माना केक से मा चाव हैन पीबनेदना केक से पिथोरागा से फर्स्ट ताब ओइजो हाय अदुदा आइना कपसे हाइदि मा पिति तौबैदि नतबा हाइदि मंगोंदगी मामुक फजबा मी लेरमबदो मामुक मागी थमोइदुमुक फजबा मी लेरमबदो आइंगा अलको अदु दारोकी जुना थेम्बी बाइसे तो केम खनु हाइरागा अदुना आइगी बिगेस्ट गिफ्ट ने आई हजबाव लेरि आई कैनो द योमसल फजना थमी ओके प्रोबेबली अदुदा कोइ मंगोल मयाम से लोइना दुन मितुदा हाइरिबा हनजिना हाइतारे सोइना पिरंगने हाबगी थाजब लैजे ओके याम फजब वारी ने दुमसु अदुगा बेस्ट गिफ्ट सु तारे मथंगी क्वेश्चन सी कोइगी नुपी मसा सिंगी मरमदा नुपा मसा सिंगना फजना खनबसु यावी सरान तुरान खनबसु यावी अदुबु स्ट्रेलागी वखंदा नुपा मसा सिंगसिना नुपी मसागी मरमदा फेल टू अंडरस्टैंड हाइदि मोइ नुपी मसा सिंगना पामिजे कैनो मोइजे कैनो हाबसि अदा इदु अंडरस्टैंड तौबा ngamdre ne khanjaba karam एरिया सिदा नुपा मसा सिंगना अंडरस्टैंड तौदेन खनबि
ai isagi oina aise yam independent minded oye aduna moigi wakhanda haigatra nupi di gari thoreng kholo maning da mi ma yaudra di yade gumba adai di gari thau ta di nupa na thora nupi ni maning tong ka tawni gumba adumam le ado ai di adum bati oite haidi ning thau kong ta na ithanda gari masa we tor chale akoi na so ma lebe gi do dai nungdang oir zo dum gari masa do oir zo helmet um salaga phi kar athaba min jalaga dum kanna lae hoi kitang kaino oira yam thinga taraga bu risky oy adu taraga su independent di oy hai tare hojik su dum ai gari masa da lai si lak pada arju ithanda lai ne aduna nupi se nupa na understand tok dop hai gatra mathanda thado su siroi adagi kain tawroi moi yang kana son da bani haining kem ta son de ha bani mathang ye question si kogi nong magi hatara for one day Strela si miyam atopa miyamagi life se hingbagi tanja phangtaragadi ngamtaragadi hatara if you can live somebody's life for one day kanagi life se hinggen khan for one day no magi wena yam credo ama khata daraski aigi life se nong ma hinga yang ninge ba okay no alaga comment tawson 360 degree analysis to okay no ninge no alaga ozero gi hara damne amanda okay aro ipo question hai tare responsible job question nong magi chim sro bagi tanja phangtar gadi thabak taw gada bani myam ramani tawning ba hai tare adu ama khatang taw gen khalam base kari di taw bi gen khali personally aigi wakhanda de aina nong mama chief minister oirena khalase khanda su mana tawning magi schedule do yengaga adu matam chan du oina oininge do kaidaba adagi adu da experience ta hoba haibadi aina nong makhak tu da kasu manipur je change toge manipur banja loin ma thugai rage haibadi ai ngamdo ba manjade adu aingonda dugi capacity su capa haina du ju leijade aduna kayumba aina nong mama chief minister aragadi magi schedule lerangani na adu do matam chan chatlaga loin mak magi sukai daba aigi sukai daba admain oijaning ya phajaba pakum hatana punctuality matam chana thaba khuni mak taw lotion biba madu targadi numituma mai pangna lotion kine habni yam phajaba pakum ni paku hodimak hai tare question khodimak pakum phajana pibi aduga yam frankly su pibi maram si ngasi khu interview pangthoi mafum si Strela ge damukta this is not a new place magi mayung gu mane second home ne adum toi lag lerba akhoi gu sun thengna lerba aduna mana adum free and frankly khara haibani to mayamna soina masi enjoy tawranguni habagi wakhalonda ngasigi manu huna serana shogi tharamsi swai solution jarge aduga Strela na ngasigi tharamsi lengbe tona ngasigi tharamsi bo thawa happy khebam di mapung pan ge damakta likla gi maike gi yamna piktak pa gift voucher amaga hamper chu sire tele ko ani je kodol tam jage ko kami na serana show aduga punsida adumak mai pak pa adum oibi habagi wish pizaraga thank you haidara mukhana ko oiserage masine ngasigi manu huna serana show gi tharam ngasigi edition se kalam to bi ko khan bir pe agani koi mail id di impact tv www.facebook.com/impacttv Manipur da join tawbiraga comment amadi feedback thabir pu agani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Kurumjari.